Triza mama ke Muraya. Teke gwaririe ndeta mutumia watairwo otawe. You see, it's about time we choose between gutengerania na maria karagwareka na thayo wa ciana ciaku. Triza wina party nene muno ati watigirwo Ngai akuhingurire mirango. Wina makambuni urarutithania wira namo. Ni hotete kwirugamia. Aingĩ tutwatigirwo tutari ona 10 muko. Aingĩ tutari anything. Angĩ makuire maikuwa nginya ikombe cia nyumba. Tutigitigwo tutari onake. But through kwitikira gwituma na most of all gwethera ciana citu thayo nikio tukinyite hau tukinyite na Ngai agatuhotithia. And one of these days Triza ni ukuhona ngoro. Choose your peace. Tigana don't give any attention ya maundu maria mareko ni Karangũ mitandao-ini. Don't. They does not concern you. He made a decision, he left. We itikire umenyere unwe na ciana ciaku na Ngai waku. Oko ni agutaithia ciana well and good. But maundu maria areka, it is none of your business. Yes, he chose someone else over you. Witikire na move on. Na move on ni kuga tika kumufuata maundu maria areka muturire-ini wake. Mundurume na kinya handu agagutiga ni kumaanisha ndaragubatara muturire-ini wake ever. The best thing you can do to yourself, ogiko Triza mani ukona dignity as a woman, tiga gutengerania maundu maria Karangũ areka. Witikire ucoke umenya we very fortunate tondu kinya wina wira ni urahota gwicariria, ni urahota kwiheirio. Aingĩ twatigirwo twa ilibidi tuanze from zero kuma gukomera makatoni. But through God tukinyite hau tukinyite na agituteithia kuhona. You have a choice to make. Either ni ciana ciaku kuigira ugucaririe thayo kana ugutengerania na maundu ma Karangũ social media na cio ciana ciaku ithie na mbere na kuumia. I came in peace and I come in peace as a woman like you. Watairwo tawe. Your children should be your first priority. Maya magatigana.